Honomana yenko Ketu South mensi no mu wofra mantam no emu na enkroto bi te se Agbozume eni nkra ekeka ho ansu ayira fa won mo no emu manfo bi dia de hwede emu oden eto adwumeko enhya abayase ankwankwa ne wo mu eka bi wo manim se afi bia nso na yiri na nso afi de kame ese ayira broso ma bia wode wonti beto mpa ye denti empanimfo hwe na omeye wo manfo bi a wonom ete Agbozume eni enkro bi a Ketu South mensini ni mu afra mantam mu ekire mu a nso eto ye no ema ekrom honom nyina yiriye schools and sorry shops ahodo eni akwan nyina nso yi esei no ne senti ama adwadifo adwumayefo school nkoda eni wonom a odi akoniaba ewo akwan ahodo ewo krom hono so ne de sese ahokire pa na aba beto wonom so student leaders of Adom TV. We are living in Ketu, but please, we have been here for 3 years now. It has been raining, but we have never seen something like this before. This is the first time we are seeing a thing like this before. The rain started somewhere around 10 p.m. till this morning. We woke up and our mattresses were on the water, like our rooms, everything. You can even see the place. John Achu assemblyman ewo ekrom honom na wode tuja se ekwan baako a eda ekrom honom a manfo nyina etimi fa so di akoniaba ekodi wonum dwa etukwan no ensu eto ye no asai no enam so ama sesei wonum nya aduane kora ento esanse wontimi fa bi emekrom honom ya desrede ato aban mu se wontie manfo no esum na emoa bi a obetumi ede ama wonom no wonfa medom wo sebe ya ho kire da wonom so no won ho ebisan wonom Temichi tongo ya bokata akokata oyo blochi maro moko te pa hawa je wala ba te pa mali o ya be do mabario cement ko fogo hala toma afie hala obo apara kamali fia ko magrofia ba achimalamu akoyo kali chimali o makaiba oda o ma biefo abata ekata akokata oyo blochi so manana ma ya popo kata oglan ayata makukuram na ngobataw ba ko ba peremian alaba na wana elie wo we na mi